Usul banayu hagani gajarniat ba jingkot jungki ex army nangta bane donlang hagani kasi bamenta ya kaban pli ya ka football tournament jung ne usnam arajar arpo arpusau akin sisya malakwa ba banlan ya kani gaji lekai nani banduan hagani kasi tamba harajin kerpat itu ki harajin sisya di banuan da UMDC harajin kerpat balakon yana ngamungan lawan melibat sensi isudan blok ada kata ba ide chairman jong blok ka jongi iba pet bakmi ya ka jingdon kam apo ka umling blok ki brawoi ide urang ba pada jubukor bade ru lendo jong garaj na lendo ante angni so banai ru abro me jingdon lang jong balandro inti nangka iba mundro pamba ibirang ba aslam gudon hangni tamla berjeng kertengut badi birang ba baro but hamtam ni players football ibalai ap produk mende bad mutabi yang sak slap itu yang sak tau kendiat ampa berkeren sibun gege kemudian ba menda kasi ba baro ko ga percaya ni celebrate dan ni penan purum ya kata kasi bengiyo ya jing lai lod na pring tungi ni sokmen bengiyo jing lai lod dan pat kita tu bakne na pring dijungi jadi bener tungi minta kita don ya kata jing so bong bang impat lai lod Nomor kali di Cisha, tentang hari jinglan beri uji gidang sakte sakum hanur hanur. Kumalong akan dikejut membuka kikun samla, bat kikun samla cenderang berkencai. Kisakte merau yang lejong hadaway gejing hadaway kebala penngok berlapan diri ki kata kali kemulai. Bun ikun samla ko bensin ko benong nomor ma ngaruh menadikan kalau ba ada kata menadikan musim menurut bensin ku bukti samla. Bun dingot